120，我们想买一个小冰箱，你想要什么样子的呢？121，您能不能给我推荐一下？好的。122，哪种是最新款的？这种。123，保修多长时间？1年。124，能打折吗？不打折。125，送货吗？请告诉我您的地址和电话。126，能刷信用卡吗？可以。120，我们想买一个小冰箱，你想要什么样子的呢？121，您能不能给我推荐一下？好的。122，哪种是最新款的？这种。123，保修多长时间？1年。124，能打折吗？不打折。125，送货吗？请告诉我您的地址和电话。126，能刷信用卡吗？可以。mu bubiko turi gushaka firigo ntoya. Ni ubuhe bwoko mushaka? Ushobora kumpitiramo imwe? Yego. Ni iyihe moderi igezweho? Iyi ngiyi. Garanti imara igihe kingana iki? Umwaka umwe. Mushobora kungabanyiriza igiciro? Oya, nta kugabanya. Igiciro kirimo no kuyitwara. Ushobora kumpa aderesi na nimero ya telefone yawe? Nshobora kwishyura nkoresheje ikarita ya banki? Yego, nshobora kwishyura.